Pinia daba birta longpen adap kimia kardom nang pajariklam tangte pinia daba birta arjuik tha Lakhain ko rahini Sarupathar MAC constituency ka parlo apar mazung hawaralong arkor ni phain ko narke parni public interaction program ka pamanpo Lakhain ko rahini Sarupathar constituency hawar arat kiduk kisong apatha kachini pameji aphan local MAC sangpi kadom terang pipen kamathapon Sarupathar hawarta kating thurdun unji aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tulirang Munghang Atumpen Chingki Chingwaisi Sarupathar constituency arlo hawar jasmet apar mazung arong arapen kachingki katethan amepi patopo Labang soaja mekting chiaprang RJ Road Hanjang lang sopen mazung kidong put atawalong paklang soalong katethang klong adolong hemtap setame Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tulirang Munghang Ardengpen ingpupong Apar mazung hawaralong public interaction ajame Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tulirang Munghang pen katipahin pupon amayalong MP Horen Singh Be MLA Dor Singh Ronghang MLA Rup Singh Teron atumpen Chenglok EM atum Surjo Rongphar Amor Singh Tisopen Chenglok Local MAC Sangpi Kadom Terangpi Anparta Team Karbi Anglong Secretary Joint Secretary Karbi Anglong along Department Home Kepalong Bangku Bangpi Lapen Man Kido Kithe Kiding Lapen Sarupathar arat atom chetong dunsi mealong aldipidun Karbi Autonomous Council Pintar Yanglong Keseng Jengkensi Dia tumpang jeng monlo dia atau anu Karbi Anglong Council Sipin kidoan Local MC Local MLA MP Minister CM EM DCSP dan security officers tu boleh asinan Karbi Anglong atau anu tapi di Canada sayang dengan iklan bagaimana itu borong kita tu tentang nanti COVID kita kau kaji ini dengan ini banyak itu asa yang dengan kita dalam hot Karbi Anglong ratu itu apaan akhir Juni nang weekend Karbi Anglong Autonomous Council kacari aja kau nanti dia penampi itu ambil konsensi pencenglok kalau kata konsensi tampon konsensi dan apar mayungan yang lilos juga konsensi menake dia serdianglok sejeng konsensi kalau dan kurlos langsung tasasi kardianglok atau kan tapi lihat dia panggil itu lanjutan ngomong sekali tapi ada pipina kisu ladak itu menganpen dia joy pen sayang lengkeng dia masih sini kalau dia bagian yang longrat ketua parti forum dipimpin kan ke central government state government pen Karbi Autonomous Council pen ake joy pen kalau saya skim karena kan kecil dia panci itu kita tapi saya lengkeng dia cerita atau kau yang tetap dalam dia nak cerita itu kita Kalitang Rensing Terong Lapen Kalitang Kahan Terang Piatuma Menpen Denarong Patuak Lamalong Non Headzong Cricket Championship Kapaman Ponabirta Nangli Denarong Sport Association ang Kangkido Aterang Atuma Phan Panong Piponsi Kalitang Rensing Terong Lapen Kalitang Kahan Terang Piatuma Menpen Cricket Championship Kapaman Po Kecing siar ni lang etso club lapen pucim club atumang bongsi pathu pangceng po kapathu pangceng ciaprang Kalitang Rensing Terong lapen Kalitang kahan terang piat maphan katikimo amilo kasa dun mepu borsing kru lapen aris sanghwa tumpen kaipo Kecing siar ni lang etso club atum 15 over pen 85 run on target bipongsi 5 wicket cepadak po Lapen Pucim Club atum 80 run asi ledun corajo lang esso club atum 5 run pen cipahai pongsi Rajib Ingti man of the match cipalong po Kecing siar ni manpeng alhia manpen kasa dun mepu borsing kru DSA mepu Dharam Singh kru lapen kong chunbang Dharam Singh Ingti lapen rasai klembang mate bangso kapathualong kacirap duna bangpu Suresh Teron Lapen denarong KCS amepu sart hiterang atom cetongdu
Pinia daba birta pangila pansi kangtoniklo kadoka beta domithakmi kurwangthu.